whakalawhalahi atu mani weha nei hatu tola tau wala tal tutupu ke lata i me awhiawhi atu loto nei. Koe taha matakau nei whakatū pawaki ke lata i mai tau hokotaki nāka i whiawhia ke tau ngahua he tau whahinga hua whaktu whanu. Ne linga nāka i takolongi tu tangata ne kua māma e ka kanu ne kua whakatū poko hai ke whakatū tāri ki ai. Koe matakau nei ne whakatū ai he mahina ha Februari ke mai kia he tu tangata ke o atu ke whakakisi ai e tau mana atu tupe ke taha whahinga hua he whaktu whanu. Pehea i e takitaki he matakau nei ko Justin Kampala koe whakaholoanga ne manako ke tausi kua whiwhiria i e tau ofisa he tau whahinga hua kehe he whaktu whanu ke langmatai atu ke tau tangata kua whai hokotaki ke maua taha whakoisi amitaki e lata mui tau likua ke he tau whahi mewa. Pehe whoka ia nā kai koe whakatū e matakau nei ke whai whiwhirianga ke tau likua ka kua whakatū ke langmatai e tau tangata mui tau whahinga hua ke whakakis manatu me kumikumi koe tau puhala whi ke langmatai atu ki ai. Koe whahi tapu nei toko ua laua ne kua hahoko mai he taha matakau pehe nei he Pasifika koe Pacific Ombudsman Alliance ke langmatai whakamama whakalaulahi e tau puhalanga hua. Amnaki ke whakalaulahi e tau wala tala nei ke tau ahui mua.